Siyak ni Rodrigo. Upat kami nagkakabsat, kat siyak ti Buridet. Rogyak ti agsalaysay, idi nagturpusak iti high school. Bueno, papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Rodrigo. Nanang, tatang, nakagraduara ko ni high school. Ket numabalin, agtuloy ako may ti kolehiyo. Orahi, 18 kon. Kayat ko ti ag-eskwela. At kurso akayat ko nga dalan. Saan nanaskan nga agadal ka pa? Mark, saanin anaskan nga agadal ka? Sayang matlati kwarta. Patsya ka maitulad kanto kadagiti kakabsat mo adida pa'y nakalpas iti panagadal da. Nga maaddan asawa da. Nanang. Saan kan nga kuleyo, Rodrigo? Sabagan mo sayang lang ti kwarta. Oh, kanya tinatang ito. Apay ganda ka, Rodrigo. Manang nadet. Sikati amok ang makatulong kanya. Gaputad na mabalin nyo iti asawam. Kaya't ko kumatagtuloy nga agadal. Kat? Pagadalin da kumamanang. Awan kwarta. Anya nga awan? Day daman no. Nagadua kwarta sang sangon. Saan ka diya kwarta day ta? Panawan nakman dito eh. Disturbo ka lang. Manang, pagadalin da kuma. Uray short course lang. Agawid ka din. Agsublikan ni Jayan datatang. Tawan kwarta me, apang padalmigan ka. Agawid ka ni Jay lugar tayo. Ingka katagar din. Inna ko ni ti terminal. Nagawid aklangan Jay lugar mi. Awan mo't nagaanap ko iti ipapan ko kadamanang na dit. Di nakmat matulungan iti panagadal ko. Yo! Nagkatungaw ka mat dita, Rodrigo. Berto. Sika ka di ita? Laklaka yung kamatan. Talagamot nga ata yung inauna at nga mitisi ka. Apay nga, ata ka rito yung syudad di Bagyo? Parikot ko nga, Roberto. Parikot? Rodrigo, tinasayat. Oh my God. Sumurot ka kanya. Tayintag merienda iti ayuyang ko apag mimeriendaan. Day talagayam ti parikot mo. Kwarta lagayam. No kayat mo, sumurot ka iti grupo mi. Kinapudno na, agkasapulan kami iti maysa. Inom kami amin. Ngam kurang iti maysa, tapno agpito. Ha? Grupo yo? Wen. Big time daytoy, Rodrigo. Ha? Sigurado. Matungpal mo ti arapap mo no kumapeng kakata kami. Day tagaraw mo ti magustuak, Rodrigo. Nabuntog akasla pa naggargaraw ti may sapusa. Nainayad ka nga gargaraw. O niya, kaya't mo ti kumapeng kata kami, ha? Sigurado, maagdaan kay ti adu a kwarta, kaya't magatang mo ti kayat mo. Sige. Uwan, kayat ko. Ngam, sakbay ako mapeng kakada kami, nasken ngagdalan kapay iti rigat. Rigat? Well, rigat. Malwag ta sakam iti 2x2 iti mamindwa polo. Anya? Nagsakit mineral malo da saka ka. Nagsakit ngumtsak ipatlaw. Matigas ka pare. Ita nasken asinitek na ita middle finger mo. Ano? Nuan niya laditan teraramidan da pang parigat kanya. Nakasagana kan. Makita mo datigam ko. Ito iti pang sinit ko kan ka pare. Ikan kay timarka. Uno pagilasinan. Asikakat kaduwami. Sige, agpun na tayo agiinom ita. Tentong ka. At tagol na tayo. Rodrigo, sumurot kalatan iti sa dino man napapanami. Juan Berto. Boss Benji.
Talaga kaya to'y kalugarak ti makaornong iti pagadal na. Tao ay kasano panang parikat tayo kan ba na? Takdaran na lata ti sa una. Makikapang iti grupo tayo. Nasaya at launay. Bisa no bigat. Nagsagana kayo. Tagpa San Fernando tayo. Makita mo na dyan kay Rodrigo. Madlawapak nang. Agturungan iti bangko. Urayan tayo armar. Siputan tayo anong bag. Uwan, Benji. Sigurado, daimat na akwarta yung rumwar iti dahi tabang ko. Kakatwa, magsaka na kayo. Good, boss. Daitan tilakay. Nasaya ako. Da iti awan matatao ti pagnana. Sorotek. Agpalpaliim na iti kakatwag. Ambodan daramitan na. Apaman amay taray ko ti pag-iimot tayo jalakay. Atay na. Asidog ako. Italian! Ay! Iti bagyo! Bagyo! Atoy, Rodrigo. Dakkel lagataday ta kuwam. Ado akwarta tininaon ti bagdilakay abinit ti matayo di kalman. Agyaman ak, boss. Oh. Boss, sa dino ti sumaro na papanandaya. Oh. Rodrigo, piduta mo na itendiso kiti lamisan na kwartam. Wano di mo kaya? Uwan, boss. Agyaman ak. Bueno. Si sumaruno papanan tayo, wano pag na tayo kat ijay dagupan. Tandaan mo ni ulong, anak kalabalay ijay. Ijay ti sumaruno abiktimaan. Baknang ti akin balay ti dajay. Amok ti akin balay, tas sigod akaruba midi. Sige, isaganan tayo marubay ta. Rodrigo, sika ti sumrak iti dakkalabalay. Tanda kami lang iti likudam. Uwan, boss. Tanda ramatan tayo. Iti kasta saan da malukag iti panaturog na. Ngam, nasken nga agalibtak tayo. Tapno na baldi kita iti apag na tayo. Awan, boss. Awan, boss. Agkabakabak. Ngamnas ka na ramidak daytoy. Tano saan? Dakasak iti grupo ko. Sana bale? Tadadalat tayo tilikodak. Dejay, paypayapayan ako ni Berto. Sumra ka kanan. Nalukatan dan tipag... Pudnuti ko na ni Ulong. Agasawa lang ti agnanad ditoy. Bakit kan lakaydan? Kat babaan ti inalamat kong may spray. Saan da na nalukag? Agtuloy-tuloy ti panatulog da. Iso anawayak nga garawa. Ti aparador da. Lukatakon. Ayos! Naturad ka matkayam, Rodrigo. Bilibakan ka. Kinabaalang may naraming timparamid ko ken ka trabaho. Di ka tanag. Takkel itati bingay mo. Oh, kasnasan ka naragsak. Laglagipan, nasken anaragsak ka lang. Ano kasta lang tipakpakitam, akas na agbabawi ka anakikapeng ka na kami? Nasaysayat langan, apagbakasyonan takan ay impyerno. Naragsakak, boss. Berto, tsak kaya tipakpakita dahi ta akailyam. Bagbagam. Ang mga nagbidutak at pagbakasyon ako. Boss, saan ka diya? Maawatam kumamat ni Rodrigo. Kaparo-paro pa lang. So, maburburiburan pa lang ti panunot na. Wala. Partakam kit di tagmaneho, Berto. Agdiretso tayo di Baguio. Ijay, ti pang celebraran tayo, ti pang ligi tayo. Yes, yat lang. Mangala kayo iti babae at table nyo. When
Madlawan na kayo ng dagitad da iti banger alamisaan, Berto. Nakararewawa da. Onyra. Mangkuskusilap sa madya may sa. Timbak da ti may sakat. Umay dito eh. Angat kaso mo! Dili! Naglasto ka! Kuskusilapan na kita din! Awan basol ti kadwakan ka! Isuati mo talugan! Lumabang na nga, Emma! At ka ng bagsong ganyak! Tilupok! Pulis! Tumaritayod! Tumaritayod! Yamas! Diyak makataray! Nasakit tinabagsol alupok! Astagayam tinapasama kin kabarog. Ubing kapayonay amay palot. Manulati tawin mo. 19 lang. Uwad manong. Sa anak-anak kataray iti daydi agundaway. Gapotan na bagsol ti may salupok. Diyak matamon no asino tinang bagsol kanyak. Tiamok kat. Tayo nang danog kanyak. Iso binalis ko kat binagsol ko met. Kat kalpasan na naipagas takdag iti pulis. Dituin pagbaludan tinang ipananda kanyak. Anya nga rod. Talaga dito iti pagtungpalan tagiti makabasol, Rodrigo. Agbabawi ak manong. Ako pa dito imutin pagbaludan ti ayan ko. Sa kanto la makaamiris, tadakan dito pagbaludan. Kasta agmat idi. Mariknak dinalaos apa nagbabawi. Idi adakon dito pagbaludan. Yung anya nga rod. Mas kanya ikarog tinagpasulag. Nga, pagyamanak iti Diyos. Ta iti kaadak ditoy. Naamamo kweno, naamuak ti sasauna. Kat isuitan ti kamang ko. Kat oray adag dito pagbaludan. Ipakitak ti panagbalbaliw ko. Nang rona, naamamok ti Diyos. Agkarkararagaglatang kilkwana. Ta ison ti magamo kanyak. Kat kasta ko mamet aramidem, Rodrigo. Apay kasto'y tigasat ko, manong. Diyak lang arugan matungpal ti arapaap ko. Ita, pagbaludan pa'y tinagtungpalak. Ti arapaap, matungpal itinasaya at awagas barok. Di ka nagamiris ngayon mo na. Sakbay asinerek mo ti dagas. Nupay kasta, agbalbaliw kan. Kat no bilang tamakarwar ka ditoy, saan mo nasuplian ti kinadagas. Agtrabaho ka iti nasayaat, tapno matungpal mo tarapaap mo, Rodrigo. Ita rehas ti inaldaw a makitkita diti pagbaludan. Aglima na bulan ko ditoy, ngem pulos asa amdak asinarongkaran dagiti dadakkel ko. Nalaos ti paragbabawi, ngem naladawan ti amin. Kastan, Mr. Lonely, kat agyamanak iti panangidrama nyo, iti pakasaritaak. Sapay kuma, tan nakaitad adal, sa iti padak adumdungan. Ti surat ngentay ikambya kita kat naggapoy ti pagayam tayo ani Joan ti La Trinidad Benguet. Kayat mo asawan, agayat ka kin ni Arnel? Wan, Vicky. Ay na, isubutan tanday iti panunot ko. Saan amay waksi iti panunot ko? Loka, kasanan ni Arnel. Basta, agayatak kin ni Arnel. Nagtaer ngamin. Ay, jakla ko man inyam ammo iti kan ka.
Parikot to day ta, Joan. Basta, agayatak kin Arnel. Nagtaar, Vicky. O niya, sumurot kayo di outing? Hindi ang beach. Sumurutak. Ni Vicky, saan ka niya sumurot? Sumurot Tuwa kayo. Saan mo tama pa rin na dyan kawisan? Ang mga gumura dyan kayo mo. Sige, Arnel. Sumurot kami adwa. Inton bigat kag sapat ipapantay di law niyan. May ta kayong tula sukunan na inton nagsapa. At dapat na paglugaran tayo. O sige, Arnel. Kat itapay laang. Agsaga na akon. Joan, rumorta inton bigat. Day off ko ngamin. Iso magpasarta. Sorry, Elmo. Ngamjak makaumay. Apay. Adda ka di aramida man napataglawonay? Wan, adda. Tulungan ka no nyaman day tang aramidan. Iti kasta, makarawar ta. Baka turturog akon. Anyat oras na ya? Nasapa pa'y lang Alas 7 pa'y la itirabi. Agawid kan, Elmo. Kaya't ko ti maturog ang masapa. Ha? Agawid kan ko nakmat. Makapasun. Sige. Agawid ako. Basta, di kan masunod na kasta. Umayak inton bigat Tulungan kay ti trabahom, tapno makarawar ta. Ay nabaro, itay pa'y parbango na pimanaw da. At nang sukon kadakwadakin ni Vicky. Mapanda ka no agbits. Anya? Apay, di ka simurot kadakwada. Ko. Jack amo mapandagay mag-beach nana. Ay naglukon ni Joan. Dinambagbagakan ka mapanda agbits. Saan nana? Tiko nana. Adda ka no napatag nga aramidan na ita. Isungay mayak, tatulunga ko tapno makarwar kami matlaang. Kastaya. Anyamat ni Joan. Apay adi na yung baga tipod no kanyak. Kaslasaan nakakaayan ayat iti kastangay naramid na. Pag na, iti igit ti bay na. Ay na, surutan ako man ni Arnel. Tapasan na. Agkibin kami, amag na iti igit ti bay. Ay, Joan. Arnel, kumakon ka. Surutan lang din mo Umay ka. Agpag napagnata iti igin. Ti imak, pinagputan na. Arnel. Agkibinta, kabayaran ti pannagnata. Arnel. Ang mga naabot ti kayan ayat mo. Ang mga at adang agemon. Awan, Joan. Sika. Ada ka din kayan ayat mo? Ha? Ay, ukwa, awan. Umay ka. Agtugaw ta diti kadaratan, Joan. Sige. Joan. Amom ka di. No ape nga inawis ka diti bye-bye. Ita niya po. Tapno, ipagsaktrik na kan ka. Ha? Agayatak launay kan ka, Joan. Ay ayatin ka. Arnel. Oh, Joan. I love you. I love you too, Arnel. Oh my gosh! Aging inagak na Joan kan Arnel. Anya ti kahit asawan na ito Isuk-sukatan ni Joan ni Elmo. Nita, di dalat tamamin kang aging inagak. Akas na isuda lang kita tao dito O masidagak man kadakwada. I love you, Arnel. I love you too, Joan. Vicky! Anya ti aramidan niyo dito Anya ti kayat asawan da ito Si Kamat, di ka lang makaawat mo tan, Vicky. Kasano adyak mo? Vicky, mabalin ka di. Di ka mang disturbo, okay? Joan, Please, Vicky. Adaywan na kami kina Arnel. Okay. Ngam sa anak nga umadayo.
Adda akla di taasigal. Palpaliiwan kayo adwa. Si Kamat. Awan dakas nga aramidin mi, Vicky. Dagiti do. Agsimsinubo dapay. Joan. Ano da ito ng aramida? Talaga nga impay-paysong tinagayat kin ni Arnel. Insukat ni Elmo. Nakaragragsak da. Kulam na isuda ti agayan ayan. Makaammo kayo man lang. Arnel, maturog kalatan kabayatan ti biyahe. Agpungan ka kadagiti lupok. Oh, agyaman ak Joan. Saan mo ngitaltalik ni Vicky? Ala, maturog ka kabayatan ti panagpungan mo kadagiti lupok. Sige, agpungan akong kadagiti lupok, Joan. Itato na kasangpetan, Joan. Agpudno ka ng kanya? Talaga ka di nga insukat mo ni Elmo kini Arnel? Wan, Vicky. Sigurado ka iti day tangay naramid mo? Wala. Ay, jak na kuman inyam amukan ka ni Arnel agayem ko. Anya? Amangan nulukon na ka ni Arnel. Babaero day jay. Di ka agdanag. Santo ang mapasamak day ta. Ala, ina ko na. Agtuloy akong dita balay. Kaya't kung tagina na. Sige, agawit kan. Kat agpaninot ka, anaimbag. Kumusta ti outing niyo? Nag-beach kayo gayam? Aping may ka. Disturbo ka ti panaginanak. Talaga nagbalbaliwan. Joan, mabalin ka ibaga mo ti kayat mo nga ibaga Elmo. Nabanugak. Iso akayat kung tagina na. Sige. Agawid ak nga rodan. Ituloy mong tagina na. Sorry iti panang disturbokan ka. Hello, Arnel. I miss you. Kailo ka mutan, Joan. Iso inawagan ka. Kahit kung agkita ka. Sa dino? Iti may sa restaurant. Doon ka, tibagakan ka. O sige, Arnel. Ibagam noan niya a restaurant, ta umaya ka dagos. Napag-iso, Joan. Nakapalaskan. O may kakumaawisan, taro Marta. Nabayag ngaminan na dita nagpasyar. Saan asika ti kadwa ka rumar? Iso nga gawit kan. Ibagak man langan ti pudno Elmo. Saan kan nga ayaten? Anya? Ni Arnel itantay ayatag. Agsarak kami adwa ita. Joan. Manipud ita. Brigtan. Waswasa kung tayan ayata. Ta saan kan nga ayaten? Itaman pa nga imay ka dito balay, Elmo. Adda parikot ko. Talaga matakasta ka? Nula adda parikot mo ti ipapan mo dito balay? Pasensyakan. Apay, anya ti parikot mo. Winaswasan ni Joan ti ayan ayat mi. Insukat na kon. Anya? Nasakit tinagam ko. Ngamaklo na. Iti day tangay naramid ni Joan. Naglakanak lang yung sukat iti sa bali. Naupay akong kankwana. Elmo? Kasjay gayam ti ugali na. Insukat naklatan iti sa bali. Nasakit mga aklonen. Ngam ikarigatak alipatan. Imayak ta o may kakasarita, Elmo. Sorry ha. Itian niya. Basol ko no apeng insukat na ka ni Joan. Vicky. Nagbidotak anang yamamo kay ni Arnel iti kaayan-ayat mo. Sorry ha. Insukat na kamot din. Sana parikot dayta, Vicky. Dayti daytang inaramid ni Joan. Talaga na upayak. Kit na po nas anaming pinsan ti panagayat ko kankwana. Ha? Dasay-saya atin nga itata na sa papay. Impakita na dagos ti ugali na. Tadadan to aparikot,
Mag-asawa kaming sanak to'y sukat. Elmo. Ket, makunakasan nga iso ti babaya talaga para kanya. Isungawan ang yaman na. Uray no insukat lang. Anya tinagbasulan ni Elmo kan ka. Tainsukat mo kin ni Arnel. Nataar ni Arnel. Adayo natataar ng ni Elmo. Day talaang? Di ka kadi masayangan kin ni Elmo? Nagsingput abaro. Kin adda na talgad at trabaho na. Saan ko nga ron ngay ayatan? Di ba'y amt aguray no kayat na? Aguray? Anya ti kayat mo asawan? Urayan na ti panagsublik kan kwa na. Anya? Pito abulanan ngagdandan nata, Arnel. Saan ta ka di pa'y ngagkalaysa? Sorry, Joanne. Aday pudnokan ka. Anya day ka? Iti mano abulan na panagdan nata. Ininot anapukaw ti panagayat ko kan ka. Anya? Saan na puno day ta, Arnel? Ay, ayatan ka. Sorry. Saan ka amabalin ni itakdar? Gaputa saan ka niya ayatan? Taure anya ter aramidak. Talaga na po na senti panagayat ko kan ka. Saan? Sigurado ka kadi iti panangikalaysam kanyak, Elmo? Nasingpot ka, babae. Ket, si kagayam ti talaga para kanya. Sana ni Joanne. Elmo. Well, si ti talaga para kanya, Danila. Ket, aramidag ti amin, tapno naragsak ti bangunan ta pamilya. Inak gumatang iti kapikan asokar di ta istor ni Nana Suling. Nakaturog pa'y ni Elmo. Apag isunto ang makariing, into nakasangpot akoan. Danila? Joanne? Apalan ka, Danila. Sikating kalaysa ni Elmo. Nagasat ka. Gaputa na singpot ni Elmo. Joanne? Agbababawi akman anang talikod ki ni Elmo. Ngamawanan ti mabalin ko. Gaputa nagkalaysa kayon. Sayang. Binaybay aktayan ayat ni. Awan ti mapabasol iti day ti anapasamak no disika, Joanne. Ganmaysa. Siyak itan ti ay ayatan ni Elmo. Inkalaysa na, gaputa siyak ti ay ayatan na. Danila. Inton maminsan, ayatam itinapod no ti lalaki a karelasyon mo. Saan mo apagay ayaman? Tasikan to matlaang ti agsagaba. Nabainanak, itiday diya nga imbaga ni Danila kanyak, Mr. Lonely. Itala ang maamiris ko. Asaan narumbeng at pinaluspusak ni Elmo. Gaputa na singpet ken nanakam abaro. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin, taaddan pamilya na. Mabainak launay, ti kastong inaramid ko. At sapay kuma, taadda-adal, ang naagsaw, nagitipadak ang pambalasang, iti daytoy apakasarita.